Kanti-ke Yemaswati lamahle libandla noma-ke inkampani libuke kudizisa kwetindiza kuleli seyikulungele kuqalisa kusebenza kulandzela ukuthi ithole isitifiketi lesatewa ngokuthi i-open air. Umbiko logcweleyo uyalandzela. Kulandzela ukuthi i-Air Eswatini lekubhekeke ukuthi ichube kuhanjiswa kwetindiza lekufanele ukuthi tilayishe sive kuleli ikhona kucedza sigaba sekucala sekutfola i-Air Operator Certificate etinyangeni letendlulile. Indvuna yelitiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa umhlonishwa Ndlaluhlaza Ndwandwe uvetile ukuthi tigaba lebekufanele tihanjwe setiphelele, ngakho-ke tindiza setitawulayisha sona sive futsi i-Eswatini Air seyitawuchubeka ngemumo njengoba i-Air Operator Certificate sebavele sebayitfolile. Bona ukuthi sihlangane physically ngalolu hlobo eminyakeni lesendlulile lapho besingakhona khona siyakudumisa ukuthi inkomba nento ukuthi cha umhlaba sowuqalele uyavuleka ukuthi kusetshenzwe nayo-ke lenza balokutako operator certificate lekufanele le-aplayelwa ngu-Eswatini Air. Singasho esiveni ukuthi i-process yaleso certificate seyifike ekugcineni. Lokho ngikhuluma nani nyalo certificate sesitandleni da Eswatini Air nyalo sebakuprocess yekuthi sale kulonjwa i-airline sale ichubeka isebenza sive sitawadiswa masinyane. Lokusho ukuthi kafisha sekwenzile konke lokuphathelene neku-aplayela i-AOC sesiyitfolile ka-Eswaka sesetandleni da Eswatini Air sekusele nje ukuthi sale silonjwa i-airline ichubeka kusetshenzwa. Etindzabeni kubika Phukuhle wakwaDlamini ngiselotela lelikhulu le Hilton Garden eMbabane.